Raj Medicity the Miron Binupi amangang unarabamatung the Lakidre, Doctor na Tawai the Bama section the Bani Haina Imung Manuna Irang Haukre. Not AOC the Labor Raj Medicity da Miron Binupi ama Angang unarabamatung the Lakida Badagi, Imung Manuna Missy, Doctor na Tawai the Badagini Amadi section the Badagi Tokpani Haina Irang Haukre. Angang unabada Lakidra Nupiadu, Pyren Bam Ongbi Panthoi Devi, Sahina Kuntanipan, Mapuroiba, Singing Ganba, LS Bungsi Gawi. Kagem pali ngan pi thong degini thongdo sigi matang de imung manung degi phangba pauda haukiba nongaiji numita panthoi Raj Medicity da pukhatuna Dr. Shur Kumar gi makha da mahaki patient oina laing lakhibani mahak ngarang nungthil normal oina angang nupa ama unarba matung I ka hen satpadagi laikhidabani masi doctor na section da badagi thokpani Dr. Shur Kumar na lale hajedriba phawba asi haksang laukhiroi loina na mahaki license kakkadabari mafam amata da mahak pu thabak puba yaroi haiki Mahaki matang da medical superintendent gi maikedi gi phongdorokpada panthoi angang unaraba matung naufam chakhiraba tungda I tap matapna khakhigadaba adu khaktana I ka hena chatpadagi masa sonthabada natana BP low oibadagi hida kapam thokba kaptuna section na ngamba makhai horaki I chatpa khaknaba hida kaptuna ngamna bohona jaki doctor asi isor natabana kanbang amkhidre doctor na soikiba lankhiba leirabasu ngakpiu haina MS na haiki Amarom Sarkar Yamadi, private hospital dangang unabada mama laikidre haibigi thodo asi ngasi ngarang tagi nate kayarak hana thoktu na miyam na khongjang kya sanchin ba laikhrabani hairi miyam na irang horkiba duda police team ama laktuna control tawkhre hairi aduga topa paomana positive oreba drug user kuntaru ki layeng phamtonga na semkhre laikai shinba thungna chalamba drug user amasu ngasi positive oibadagi miyam ipainare Kaksing district ki manung sanna kaksing makha lekai da mioi amana unauthorized oina chalairamba rehabilitation center amada leiba drug user kuntaru COVID-19 positive orekpadagi layeng pham leitabagi awaba mayokna dona leiramba adu ngasidagi hauna kaksing wairi high school da makhoigi tongan ba layeng pham oina sinaduna mafam adu da drug user kuntaruk adu thamkhre Amaromda rehabilitation center sidagi thorak laga lekai shinba thungna koisat chatuna leiramba drug user naha amasu ngasi miyam namduna test tawhanba matamda COVID-19 positive oirakpadagi lekai miyam mipainale Pausina hai hanadi positive oreba drug user kuntaruk asi makhoina leiramba unauthorized oiba rehabilitation center aduda thamna bohonaramani adubo lekai miyam na yadabadagi kakching wairi high school da makhoigi oiba anauba covid care center ama hangdoktuna layengbagi thabak chathakibani Nakalamaromda pausi asina phangba paugi matung inadi unauthorized oina chalairamba rehabilitation center aduda leiba drug user kunthra taret mak test tawbada hanba oina mioi kuntaruk positive oiraba matungda ngasi nupa macha amasu positive oire hairi yamna ngaklibadi positive oiraba nupa macha asi tang kunipanda center adudagi thoraklaga covid-19 test tawba yaugdana misam amagum lekai sinba thungna koisa chatuna leirambadagi miyamna singnabadagi namduna ngasi test tawbu matamda covid-19 positive oire haibasi confirm tawkhibani Positive oreba naha si kakching Martin grammar layrik tagini. Mahak na laikai thungna koisat chatuna miyoi kya loinaramba aduna maram oiduna laisat asi mathang sandorakadra haibagi akiba amasu hojik yamna chauna leire hairi. Aduga atopa pawmana Imphal East ki ambulance animak yadabadagi COVID-19 patient sing puthok pusin tawbada khudongchadaba mayoknare. COVID-19 laisat thenganaba frontline da chongthoktuna honariba Imphal East ki doctor nurse amadi atai health sector ga mari leina thabak tawriba singna ambulance leitabadagi hojik yamna chauna awaba mayoknare Imphal East ki oina ambulance ani leiriba sisu hojik yadabadagi workshop ta leikhre masina maram oiduna COVID-19 positive oiba mioi sing covid care center da puthok pusin tawbuda aduki matik khudong chadaba mayoknare hairi Kanglipaki Mairana Phangba official oiba paugi matung inadi ahanbada Imphal East ki oina phibam phatkidraba ambulance ama leirami adubu matam kharagi mamangda chief minister na district manga da ambulance ama mampi khiba aduda Imphal East ki oina ama saruk thungbadagi ani shuki adubu handak Manipur da COVID-19 laisana na ba mioi masing khangyen hengelakpa sida Imphal East ki oina leiriba ambulance animak sinaba yakhide masina COVID-19 positive oibadagi siraba mioi kya mokta punaba ambulance leitabagi awabu mayoknaki aduga covid care center singda covid patient sing puthok pusin tawbagi thabak su lepki adubo Imphal East ki chief medical officer oiribi asina haijabadagi hojik Imphal West tagi ambulance ama waiduna sinari ambulance ama khakta oibani na covid patient sing puthok pusin tawbuda khudong chadaba hena mayokna duna leiri pawasina hai yadaduna leiriba Imphal East ki ambulance ani asi force company gini
कंपनी असिगी ओइना मणिपुर दे एम्बुलेंस सेमफम वर्कशॉप असी नावरेम थोंग द लई अक्टोबर तांग अमदगी वर्कशॉप असिदा एम्बुलेंस अनिमक सेमनबा थमखरे अदु वर्कशॉप असिदा एम्बुलेंस सेमनबा मेकानिक मसिंग वाटपा अमदी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंग असिगी यादबा एम्बुलेंस सिंग वर्कशॉप असिदा सेमबा मरमना करमबा मतमदा सेमबा लोइगदगे हाइबा तम्बा ngamdre मदुना इम्फाल ईस्ट की ओइना दे एम्बुलेंस की अवाटपा लैबदगी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा मियोइसिंग अना लायंग चथबदा यामना चावना खुदोंग चातबा मायोकनागदौरे नियम की मतुंगिना अशिबा पुनबगिदमक्ता मोचुरी बेन अमा तोंगाना थंबिगदबनी मधुसु डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना थंबिदना लाकपदगी हाना लेरंबा एम्बुलेंस अनि अदुदा अशिबा हक्चांग सु पुबा कोविड-19 पेशेंट सिंग सु पुथोक पुसिन तौबना अदुकी मतिक अवाबा मायोकनादुना लाकपनी हाइरी पावसिना हाई इम्फाल ईस्ट की ओइना एम्बुलेंस अमदी अतै गाड़ी सिंग थौनबा ड्राइवर की मसिंग वाले ड्राइवर अहुम अमना डीसी ऑफिस हेल्थ डायरेक्टोरेट अमदी हेल्थ सेक्रेटरी न सिंगबना सिनखरे अदुगा कंट्रैक्ट ड्राइवर याउना मरी लैरिबा असिना रोटेशन नाइना सिनबदसु अदुकी मतिक अवाबा ओइरे मदुना अथुबा मतमदा सरकारना इम्फाल ईस्ट की ओइना मतिक चाबा एम्बुलेंस सिंग अमदी ड्राइवर थंबिदबा तारबदी कोविड-19 लाइचत असि थेंगनबा होनबदा अवाबा फिबमदा हेना तारकपा याना लैरे मरम अदुना हेल्थ डिपार्टमेंट सु पाइरिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन गी अथुबा मियेंग चंगबियु हाइरी अदुगा तोप पावमना तुमना सिरो हाइबगा चप मानरे अक्षु लमदम असिदा लेपा लेतना संदोरलिबा लाइचत कोविड-19 असिबु मपुंग फाना लांथेंगनबगीदमक कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना कथोकलबा स्टाफ सिंग लौबदा सीएमओ कक्सिंग ना अरानबा थौंग कया चथरे मरम असिना मपुंग फाबा इंक्वायरी तौबिदुना अचुंबा पुथोपियु हाइना अक्षुना तक्सिनदुना लाक्लबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना तुमिना लैसिनखिबा असिना ngasidi district asi लाइचत असिना तुमना सिरो हाइबगा चप मानना थोकलरे हाइना ऑल कक्सिंग स्टूडेंट यूनियन अक्षुना थोकपा सेरोल अमना फोंगदोरकली सेरोल असिदा मवोंग मरिन नाइदना अरानबा थोंग कयागा लोइना पांथोखिबा इंटरव्यू अदुदा मसा मसागी ओइबा कया अरानबा मोंगदा हापसिनखिबना लाइचत असि हौजिक पाक सन्ना कक्सिंगदा संदोरकपा होरकले मसिगी चप चाबा खुदमदी एमटीएस स्टाफ लौबदा मतौ करमना ड्रग यूजर अमा यावरमलिबनो हाइबसिनी हिरम असिदा मखा ताना अक्षुना थिगलुबदा मियोय अदु नुमित 15 थबक काय अमदे 15 अमना नियम कायना अनऑथराइज ओइना कक्सिंग मखा लेकाइदा हांगबा रिहेबिलिटेशन सेंटर दा लैबा ओइरमखी हौजिक ड्रग यूजर अदु कोविड पॉजिटिव ओइरखिबगा लोइना सेंटर अदुदा लैमिनबा इनमेट 53 मखा ताना टेस्ट तौबदा 15 अमसु पॉजिटिव ओइरकले असुक मथोंग हुक्तबा प्रजा पुलब लाइचत असिगी खुत्ता सिरो हाइबगा चप मानरबा थौंग असिगी दायित्व कनाना पुगदौरिबनो मतौ करमना अनऑथराइज ओइबा सेंटर असि हांगदुना लैरमलिबनो लौतुनबा मानबा अमदी अरानबा थौंग क्या चथखिबा असिगी मतांगदा मपुंग फाबा इंक्वायरी अमा चथबिदुना मरिक चुंबा रिपोर्ट अदु थंबिदुना मतिक चाद्रबा सीएमओ कक्सिंगी मथक्ता एक्शन लौद्रबदी लागिबा तांग 10 दगी महाकु बॉयकॉट तौरगनी मखा ताना लाइचत असि थिंगनबा होनबदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अहेनबा पुंगिंग चंगबिदुना थबक थौरम सिंग मतम चाना लौखटपिनबा पुंगिंग सिंगसिलकली अदुगा तोप पावमना इंडिया दा कोविड-19 फगलकपगी चांगचादा 43.3 यौरे ICMR हौजिक इंडिया दा ICMR की प्रोटोकॉल अमसुंग गाइडलाइन सिंगांगना कोविड-19 लांथेंग चंगसिनबना लाइचत असिदगी फिबम फगलकपगी चांगचादा 43.3 यौरे हाइना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना फोंदोखरे इंडिया दा हौकिबा पुंग 3 कोविड-19 लाइचत असिदगी पॉजिटिव ओइरबा मियोय 63 रोम तोंगान तोंगान बो हॉस्पिटल सिंगदगी डिस्चार्ज तौखिबदगी फिबम मसी यौरखिबनी हाइना मिनिस्ट्री असिना मरी लेनबसिंगदा खंगनख्रे लेबाक सिदा लाइचत असिदगी फिबम फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखिबा अपुनबा मसिंग 1,85,000 छुख्रे हारिबा मतम असिगी मनुंगदगी कोविड केयर यूनिट सिंगदगी मियोय 63 रोम डिस्चार्ज तौखरबा मतुंग एक्टिव केस मसिंग 1,9,53 ओइरी लोइनना मतम असिदा मियोय 63,392 कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग 1,63,15 यौखरे हारिबा मतम सिगी मनुंगदा मियोय 9,000 सुकना अहुम सिदुना लेखिदबा मसिंग सुपुन्ना 1,00,2,5,5 सुख्रे मणिपुर की ओइनसु कोविड-19 कन्फर्म केस अपुनबा मसिंग 12,900 यौखिबगा लोइनना लाइचत असिना लेखिदबा मसिंग 75 सुख्रे लाइचत असिदगी फिबम फगलकपगी चांग वांखलक्तुना अपुनबा मसिंगसु 5,953 यौखरे एक्टिव केस मसिंग 2,493 नि लेखिदबा मसिंगना 75 नि हाइना मणिपुर सरकार की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम की वांगांग लोइना फोंदोखरे अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो बु येंबिरिबा खुदिंगमकपु थागतचरी।